салом алейкум бародаро азиз, чеки ки медонед дар видеои пештараи мо додалома сёмка мекардам дар бораи ҳамин зуломи компютер кодмонӣ буд, лекин ҳамин кинохонае мо барои абзори телефон гузаштагидем. Ҳозир мо ҳамин дута телефона сравнид мекунем, A8 2018 G6 Plus 2018. дар бораи характеристикашон, экрани Samsung Galaxy G6 6 дюйма HD+, экрани Samsung Galaxy A8 5.6 дюйм Full HD+. Основной камера, яъне камераи хафои Samsung Galaxy A8 16 мегапиксел. Основной камераи G6 Plus декамерага буда 113 плюс 5 18 мегапиксел. 2 мегапиксел A8 камтарай. Фронтальный камера, яъне камераи пеши G6 Plus 8 мегапиксел. Фронтальный камераи A8 ду камера дорад, пеш 1.16, 1.24 мешавад. Памяташон, памят G6 32, оперативкаш 3. Памяти A8 32, лекин оперативкаш 4. Назар ба оперативкаи G6 Plus, оперативкаи A8 бисёртар. Samsung Galaxy G6 4 ядера буда, Samsung Galaxy A8 8 ядера мебошад. Ҳозир мо телефонҳоро хича мебинем. Ҳозир A8-та мебинем. Document, scroll. Чек мебинед ду камера дора. Безрамочный экран, артафоя камера, я спишка, отпечатка пальцев. IP68 там дора. IP68 чия? Вақте ки телефон да об меғалта, ягон чи намекуна, об намедора, намесуда. Фақат ҳамин ҷои зараднигоша тоза мекуна, ҷои навошнига аст, плюс кор мекуна. Хоб. Samsung Galaxy G6 Plus. Samsung Galaxy G6 Plus. IP60 камера, якта спишка, безрамочный, ультратонкий, отпечатка айба. Ду камера акафо, якта спишка. Ҳозир мо ёро месанҷем отпечатка палец, камераошона, овозшона, и ҳардушам стерео надора, як колонкаги айбаршон дорам. Ҳозир бо камераошона месанҷем. Ина ҳозир камераи ҳардуша. Кадомуш хуб мегирад, дар комментария бинависен. Ина оператор мо Акмалҷон. Ина офиси нави мо ремонт рафтасе. Ина камераи передний ҳардаш. Шогирдои беҳтарин. Ҳозир ина овозиша месанҷем, кадомуш баланд, кадомуш кушко мехонад. Гӯш кунед, комментария давонасед. Овозиш лекин камтар пастар, G6 2018 ҳозир A8. Ҳамин музика мемонад. Ай баландрав. Якта колонка. Так гӯш кардем. Комментария давонасед. Ҳозир ба отпечатка мемонем, месанҷем. Чеки қизиш нишон додаса айбарша. Камтар отпечаткаш ноқулае. Монде. Так бо. Ҳозир отпечаткаи A8. Отпечаткаи A8 акафо. Ходишон шон додаса. Хоб, отпечаткаша месанҷем. Дар як бор. Як функсия дига дорад, вақте ки поён кардед. Отпечатка пальцев.
Дарак бечаспиш. Оз блокировкаи А8 месанҷем Face ID. Сканировать тест. Дарак бу. Дарак бор хушид ба ягон часпиш ҳоҷи G6 Plus. Чеки дада бор регистрация институционный мессенджер. Дар як бор ба ягон часпиш. Ва G6 Plus аз зарад мемонем А8 зарад дорад, G6 Plus 10%. Дар 10 минут чанд зарад мегирад. Оз мо ҳар дута зарад мемонем А8 G6 Plus. Якм А8 мемонем А8 8% зарад дорад, ку дар 10 минут чанд зарад мегирад ҳар душ. G6 Plus. Оз то 10 минут за сеанс видео тамошо мекунам. бародарои азизи ҳозир гирон кардаем. Мо 10 минут гирифтан будем ки кам зарад гирифтан, барои 20 минут кардем, 21 минут ҳам шуд. А8 бистра зарад кардора 36% гирифтага, лекин G6 Plus 13% гирифтага. Ман фикр мекардам ки G6 Plus бистра зарад кардора, лекин надошта. Рафтем камера сар додам мудинҷо кадом телефон бурид? А8. Меша рафтем. Анака мо ҳозир рақс бекунем, чтобы шумо лайк, подписаться кунед. Дар YouTube канал мо. Илтимос касе подписаться намекуна, занна рафтем. Як, ду, се. Cool.